Ape, wasama ng bakwalaw. At dati, nagansargam kurang mat. Kurang mo dagi jay. Kita majikin pa ba? My happiness ko na natoy dandanin, apo. Watashi waro kokonisachi, apo. Nadamag, the blue skies, Anatakashi, pledging my love. Pledging my love na Beyond the sky, Watashi Ichiro, apo. Tatati kung kunakong kata, nalipatan yon. Kurang, my happiness, with a headset na. Okay, papati man manong June ni Manang Toriang, aging dingag di headset na ko na di naman timbagan siya sino. Okay, awan, apo tinakapog to. Ay, there goes. Here. Yan, nag-uulit tayo may isa. Wala na, hindi na pwede. Apo, the second time. Okay. Pasensya na, forfeit apo the prices. Ay, price ta awan mo tinakaalat. Dapat may salang answer may bawat SIM. Awan. Oray niya pamayan niya, awanan. Oray, fix niya ulit, awanan. And ito oras karo ba, it's 33 minutes past the hour of 12 and you're still tuned into your favorite, of course, radio program in the entire world. At da kami man with your Sulimanong Jun sa Real Sigado with John Mark. Okay, sayang, dajay 300 pesos load courtesy of Kabsat Kokoy Terte, Engineer Kokoy Terte from Mon Isabela. And apo, standby kayo at alauna at dati guest tayo. Dati ko na ako ni Kapsat nga Loreto, Domingo Galingana from Aurora, Isabela. Ayan, at ito iso na tatan. So, kadagiti gagayam kumet nga dito Hawaii and other parts of the world. Antabayanan nyo ti panang istorya na iti panang taripato yung kengkuana. May sabi nga sonata apo, amom ti paunan dati in kapalong in Ilocano. Amom di Ilocano na. Tayo siya di papagpunta ulit. One. Okay. Here is another 300 peso load. Ay, handagay mo na pagpunta tayo. So, dahiti apo, another... Iti umuna. Umuna. Nga 300 load. Courtesy of Engineer Kokoy Terte. Tawon nakapuglutak tatay. Okay, ulitan mi apo. Dahiti nga roden. Iti may sapay nga pugtuan nyo with your name, age, address, and the title of the song. Dahito yan apo. Madlaw ko tamatam, analabit nagsangsangit kalata. Bitbituen sa dilangit no talyawen para ken ka awan pintas na. Apo, mo na. Jak kayat balik senen. Ada na nga bagay. Panang paay mo tuwirik na. Basi lang ti buok na. Nuganda tekti agtali na ed ti apagbiit. Naisa. Taag palawagak dinggen nakadi di kad saan. Wen saan. Ana, ituloy tapay na nga paganggay. Takderak amay may sap ti saen ti naglabas maris nagliday ken nalidem mapaspasamak ken bitbituen sa dilangit no taliyawem para ken ka awan pintas na. Jak kayat balik senen panang paing mo tirik na. Luganda tekti agtali nga ed ti apagbiit. Taag palawagak dinggen nakadi di kad saan. Wen saan.
abaleksenen panang paay mo tuirik na Luganda tekti agtalinaed ti apagbiit Taag palawag at dinggan nakadi di saan wen saan Ito din nakadilita yung sonata. May paailawan ay katagiti. Ate, matipulos ko dumungag. Iti, ano di palawagan. Palawag. Iso nga daji tao kat di na kayatin tayong palawag. Di na kayatin. Sayang lang, no ipalawag ko. Dimto mo lang maawatan ko na. Iso nga dyan kayatin. Te? Bak-apan lang mo tagad palawag. Kaya di kaya rin magipatangkeng ka. Kaya't abaleksenen. Parang paay mo tirik na. Never mind. Na. Anyway, iti na nga baga po 300 peso load courtesy of Engineer Rodrigo Cocoy Terte. For sangguni ang bayan iti Ramon Isabela is no other than from Nueva Era, Cabatuan, Isabela, 38 years old. The answer na, agin uumal. Which is perfectly right. Ako perfectly right. Of course, Mr. Philippines, 1974 dito. Alright. Nangabag si Mr. Philippines. Tayo, Joseph Agtarap. Dahil po, iti maalala, iti kanayon nga naka-tuned in, iti kami manam. Iti kanayon nga bubwete videos me, taam mo na latta, dagiti pa ulo ti Sunsonata. So, thank you so much, bayaw. Nakadado, titi, guamot ki, iti, simong bat, Inunaan lang. Gusto mo tisong bat nila ni Joy de la Cruz of Ramos San Isidro? Agin umol ko na naman lang. Naudi iso na. Awan pintas na nga dapat ito eh. Rurod ko na naman ito eh. Mayflower, I don't want to talk about it. Awan pintas na ko na na. And the rest. When saan? Jacket abaleksenen ko na dabay. Okay. So, dahil ag-delete ka man palang balong dagijay answer. For the meantime, hantang pabayaginan iabantan the special guest here for today. Tapno madi maisturbo unay agor uray dita suli. So ayan na monitor ta balong. Monitor nga. Monitor dita hantang mo no sino dagijay naka online. Iti kalat no ka. So we would like to have now ni Kabsat Loreto. Laka Mekan. Yan. Ako sa bali ti payot na nga talaga tinaga po US kita man nagbanglo. Ayan. Aji monitor tabalong. Ayan, so Kabsat Loreto kunak na medyo agkakaedad na mo ti itsura kita madilangata ti kanihang mga umadayo kas lakayak sapay ki dimsik kitain. And how old is Manong Loreto? Ayan. 57 lakay. 57 tayon lakate yon. Andani senior citizen. 57 kita man lang 57 nakabubing ampay. Anya di sikreto? Ay walang stress, kailangan all positive. All positive ang pananaw ti biyag tayo. Awan ti problema, unod da problema. Danon tayo amin kini na Marso, apo nga na Marso. Nagsaya at nga ba nagsabagay uray da kami met so as early as 6 a.m. we prepared for Palm Sunday and Kabsat Cathy is waving. Kuna na Kuya Loreto, I love your Hawaiian shirt. Kuna na. Hi Cathy, kumusta kayo kini Ronald? Imbag nga malim dito, imbag nga rabi dita. When it's 6 p.m. nasa Hawaii. And ginandat ko nga iyabang ka dito I have seen your tour. Ayan, anakat iti umuna nga panunutim no kahit mo ti ag-tour iti US. Ti umuna nga panunutim no ag-tour ko iti US. Siyempre, maliban sa visa, ang umiten na financial nagastos anong yung pag dakil ti
pasalamat ko kini Apo nga namarso at nagadong nga gagayam tayo ije Amerika nga in-shoulder da dagi gastos tayo ije. Apo, kasta kami to kumama. Masyado da nga generous. To name a few, ni Madam Cathy, ni Ronald, ni Josie, ni Daniel. Yeah, and Manang Lisa, of course. Manang Lisa, of course. Manang Lisa, hi. Nag-ij Kawamoto Couple, ij Hawaii, Mirna, Kawamoto. Yeah. Kawamoto, nag-ij gagayam tayo ij Hawaii, the Paz family, Chua family, kaya ni Aimee, taga Aurora Metisuna. Kaya hang kumalipatan, J. Kona, ni Mirna, Tabios, kaya ni Elmer, just tagina, iti nasamit, kaya napalalo launa, nga adu nga tartaraon nga naipaunay, dita Hawaii. Oh my God. Sa bagay talaga, met nga pakaamok nga no da kano talaga bisita da from the Philippines at the welcome party and DJ nga welcome party anya ti mapasamak. Ije welcome party awisin da DJ gagayem da. Ket agdu nga taraon nga insagana da naragsak at inom. Ngem haawan ti binartikan at sosyalan. Iyam amuda da gagayem da ken kumusta gayam da amigos dita ken da DJ good friends, kumusta kayo amin? Good friends and the fabulous 12 lang idi damdamo mi nga mamit data and then they are 16 now. Are they included in your friends list DJ? When asuda amin, nagsisingpit da. Hingga na Las Vegas talagang tinaripato da tayo amin. Nga ro ti pagtakak ta apay ta si Murot da di Las Vegas. Sakti si Murot kanyada nga isuda da si Murot. And sino mo di Las Vegas ti binisita mga kapsat? Amo misuda kit di Las Vegas at danam amo ki Jay ni Heidi. Hi Heidi. Ngem di Jay gayam bisita da Jay Las Vegas kit talagang na-schedule dan. Na-schedule dan kit na isurutak. Kaya ado nga paspasyar tayo Jay. Jay insurot dak ni ni Mang Edwin, kini Manong Rojas. Kamusta Mang Edwin, Manong Rojas? Kini Daniel, in pasyarnak ni Daniel, ije balay na, nga takkel, gated subdivision. So, talagang dagito yung gagayam tayo Jay Hawaii, naparaburan ni Apo Isuda. So, ni Manong Daniel, the husband of Manang Lisa, han lang nga di Hawaii ti balay da, dapat balay da Las. Diyos ko, Manang Lisa, at agwayam ti utang mo kanya. At ati manang ko amukeng ka. Anyway, kahit ko mga mapasyar to dita ako, hopefully. Anyway, nagsayaan nga ba nga talaga met no dati padpada tayong Filipinos, specifically Ilocanos dita Hawaii and talaga nga makatulong dahan lang nga dito'y Pilipinas but then talaga dyan bumisbisita and how many Ilocanos iti percentage basis iti namit mo di jay iti napangkat di Hawaii? Amom agtaktakaki dyan orig pa lang airport kay Ilocanon airport pa lang bumaba kay Jay Hilo, Ilocano, babang kay McDonald Ilocano. Nagadong hotel Ilocano at masyado dang ako hospitable aming Ilocano dito nagsisingpit Ilocano Jay Hawaii. Iso ko kunak nga dagitay sales ti album mi ket napigpig sa DJ Hawaii dagiti followers sa DJ Hawaii. Uray lang ini nga dati karato lang nga dito iti panganan kong kunanan. Awam mo tikas jay. Awan nga madumit ti food si Jay nga Ilocano Ilocano food restaurant kanang mi Jay Las Vegas ket Timinuda ket Filipino, Ilocano, da dinengdeng, da pinakbet, da lauya. Okay, may sapay nga kahit kung madamag man kikakabsat kit dakkel unay iti ko iti income iti Filipinos iti care home. So nakita mo no kasunod ti tsura ti care home. So how will you describe care home? And amom di care home kasla family business da lang. Adjay balay da nga dakkel ket adasibi na. Ket ijayan dagi tartaripatwenda nga foreigner. Usually foreigner nga talaga. Naisibi lang is kanyada. Why CB? Naidikit lang di pagtaripatuan da diyan ti balayda. Naihiya sidag lang. Okay. Isang kasla nung mapandag trabaho kit ijay lang nga pagtrabahuan da Ijay mismo nga kwadan arobayan dan ana. Yes, ijay nga arobayan dan ket amo misuda dagiti hero ti gagawid ti Pilipinas. Ta isuda ti mangtartaripato dagiti foreigner ijay ket ti pagaamok dagiti foreigner kay kayat da dagiti
home care nga ti aking bagi kit aking kuha kit Pilipino. Lalo na ni Ilocano. Siyempre, itatayo nga nalaing nga talaga. Correct. Ayan, dahil pa namang taripato ti masakitan. So, And medyo nasakit lang tinakam, tadagi di family da kanda mataripato. Agi di yung foreigner taripato da. Siyempre, adiji ti sweldo. So, adiji da nga mga taripato. And, so, anapaya ti kaya. Siga balong, adati kaya mo maamuan, dagitay nakita ni Manong Loreto, di jay nga babalasang, baka dati kaya mo nga damag. Kaya nadamag mo mami na. Basic pala dagi dyan nadamag ko. And if you are going to have a tour, DJ Hawaii Kabsat, mga manumit, i-prepare me no, kas marigan nga Philippine peso or shall we say dollar. Mom, no, aeroplano lang, nakaalak iti promo, kat ganay lang, 70,000 di airplane ko. 70,000 pesos aeroplano pala di jay. Pagpapan ka nagsubli. Diyos ko, doon pimiti sa kotsyado yan. Di awan pa iti pagpletem ka di jay. Da kay Jayan, mga problema ta, hotel mo, pamigat, pangaldaw mo, isuda amin na yan. So nag-stay ka ti hotel, hanga di balay da Kapsat Cathy. Anak nga nag-stay baka no kinabigatan nun kada swero ko. Ay, joke lang, Kati. Regards to Ronald. Ayan, and hindi pa naka-online ni Kapsat. Sino pa yun kita nga naka-online tatang kung makita nga minin. Balong si kaman timang kita. Ayan. Sure, Kapsat June, someday makadalon kayo to dito. Ikaw na ni Kapsat Cathy. Ayan. And sino pa yun ko nakita. Ayan, nagbubuyamit ni Kapsat Edeline Kalimlim. Are you familiar with Kapsat Edeline? Yes, kumare. Ayan. Inanak mo di kasar na? Well, Ay, inanak di kasar na. Inanak mo di anak na. Okay. Okay. Yeah. And the rest of the Hong Kong group, they're also watching. So, anapay tiket nga damagan. So, anati kang runaan nga ginatang mo di jay. Ayan, dito talaga mo nga nabayaging arapap mo nga magatang di jay. Alam mo, may tenda gaya ubing ko, miti adutay nga kwarta, ingatangak lang miti sapatos. Damot, chocolate mo tabaset, mo miten kay nangina mo ti pamasahe di aeroplano no, gatangim amin nakayat mo. Importante ket makapasyar amon kadi. Nga amin nga magatang iji Amerika, kay damo dito Pilipinas ayin. Sa bagay, damat. Damo dito yan. Ngem no gadget lang amin, apo made in US ko nang made in China. Oray di jay US pagkatanga. Oray na jay US. At agarod ginatang kung kalunguhan ko na itugot etid kumakin ka. Made in China. Made in... jay lang. Gumatang ito lang ijay nga din Pilipinas. Okay. So... amin na sapatos, Made in China. Made in China. Ngayon na dagiti talaga nga branded like dagitay primera klase, dagitay Gucci, Louis Vuitton. Louis Vuitton, made in Jai. Ije nga talaga. Ije nga talaga, Paris, kung kunan na Jai, Italy, How much is the price? So, Jai, i-describe mo man ti arubayan ni Kapsat Cathy. Ti arubayan ni Kapsat Cathy, madlaw mong high-end lugar. Kinamon, ti pagsayatan ni Jai kanyada, kaslahan da pimanaw dito yung Pilipinas, taada amin da isuda Jai kakapsat. Kaslang kapimanawin, hamong marik na DJ Iliw. Dito yung nanumong Pilipinas. Tadada amin ni Jayen. Wan angam nabayag nga panawin nga in-invest dati iya panda amin di Jay. So, very good at DJ da amin. Ngam lukas pangarigan ta si Kati mapandi Jay nga may sampay laeng medyo narigat siguro ya. Narigat. So, how will you describe high-end DJ Arubayan ni Kapsat Cathy? Alad na? Among ti ikaw Jay ka di, Hawaii. Awan ti alad ti balbalay nga ngasla dito yan tayo. Nga nagngangato, ayan. Nga nagngangato ko. Napasagita na sa dito. Awan ti alad ti balay Jay. Ayan, so nusumbre, tagdiyayin, pathway. Pathway, oo. At alad lang yung among ti gate na. Hanggang nakita. Okay. Si madlaw mo kanya, dadagi Jay luglugan, dakit high-end. Mercedes-Benz na dahil wen.
Tako madan sapay, adda ti luglugan da. Tako man sa DJ in regalo ni Kabsat kini Kabsat Cathy kini Ronald. Ay kayang-kaya no, or Ferrari kaya na ni Madam Cathy di dyan. Tapos hanap nga ginatang DJ Hawaii, ginatang na pa DJ sa baling state sana in package. Okay ta, may pag-package sa tiri. Dito ti maipakita no kasi no ti panagayat na kini Boss Ronald. Bon nga rod and apo na generous na mo nga min Kabsat. Actually the scholar mi dito nga isudo ti mang suporta iso nga iti blessing da hamon nga agsasar da. Uwin ata so papakan ni Apo Diyos ti kita kastang ata. That's all. Ayan, so it's 8 minutes before the hour of 1. Ayan, medyo otitog DJ discussion ta and I have learned a lot. So nga adun to di balontan balong nung mafantajayan. Medyo idadaktiltan. So 70,000 iti plane ticket that is peak season or promo pa DJ. Apo no regular price. No kung economy pero agkuha ka business class isaganam tinasuro ka sa gasot mo. Focus lang kini Kapsat Cathy kataratong ay umaya man dita Pilipinas gumatang ti kurtina. Kas di ka naman magkukanya na. Anyway, thank you so much sa ati panang Ted Muti Kundaway kada kami. Just na may honor kung ano may dito 97.7 Sweet Radio. Just na boss. Yeah, boss ka no. And lastly, kablawa manen kita kakapsat tayo sa Hilo Hawaii Kapsat Loreto. Thank you. Just na kada kayo amin. Amin gagagayem ko dita Hawaii. Ang may naganan amin. Just na iti napudot apanang sangiilo yo dahito inanumo agayem yo. Just na kada kayo amin. Hanak nga makasubsupapak kada kayo. Just makamon nga mangisubli amin nga ipakita yo kanya. When and tapay may isa nga common friend ta dito Ramon kat nga nakigto taktam amuna kaso. Ay, kablawa mo. Kablawak man dagiti madamatatang reunion mo dito Lasalet o Aurora. Okay. But 78 dadaamin dito balay ni Mr. and Mrs. Salamangka. Isuda ti host at tangatawen. Iso nga ti kuami motif ni tata dress Hawaiian. code. Hawaiian. Iso nga gimatangak mo iti Hawaiian dress ko. So sino di kaya nagpa-abroad nga ada tata dita reunion niyo? Kung among may lalaki tayo nadan angkon malagip dagi nagnagandan. Nagawid ni Kapsat Joy, nagawid ni Manang Joy haan. Doon niya kami kini Joy. Nagperstirak dyan sa ti Aurora. Isang duwa ti high school nga reunion nga. At atinak. High school dito'y kwa. Medyo sa lawahan kang ngarot at pagyam-yam anak ngarot kini Apo. Duwa nga ti eskwela tinapanak. Ado tinamamok kitinggana tatakit ay kung considerak peso da nga gagayan. Kastamit kanya na kanya. So Lasalet Aurora de Jai. Adati gayem from Lasalet Aurora ni Ron Sipagan. If you're familiar with him, may samot ka dagas ti sponsor. Kanay na nga pagkablawaan na kita alumni officers iti Lasalet Aurora. Yan. Together with Manang Zeni Pisho and the rest of the Pisho when So, the Giant, ako. And, promote. Sige, promote. Promote ko lang dati may isang negosyo. Go ahead. Fresh option chicken. Gumatang kay dito Santiago. Dati duwang outlet dito Santiago. Dan may sa Kabagan. Dan to may sa Aurora Fresh options around the Red Dragon Farms. So dito talaga nga fresh. May patuludak to ken Kati. Sige, alaman ta maraman dito fresh. Fresh option hanyo liplipatan. Puro press apo dagi jala ko nga manok ijay. Ken baboy. Ay adati baboy na pay handa chicken. Baboy na. Ayan, so tandaan niya po fresh option. Fresh options. And so that's all for our first part. Thank you for having me here. Yes, thank you, Met Kapsat Loreto, Domingo Galingana of Lasalet Aurora and Doña Aurora National High School Batch 1978. Apo, duwa. Sa lawahan. Ayan, so ngaro ba, agsubli kami with more songs, more requests, and more love to share. Dito lang nga po kasama itong radio station din, Targacan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam-i. Okay, bye-bye.